Yo. Sibyo ku Agasobanuyefilms.com nuko dutangiye filime yacu. Kode ni yindi wishyuraho 7 cyangwa ugafungura website Agasobanuyefilms.com uhitubonaho uburyo bwose bwo kwishyura aho waba uri hose ku isi. Bimeze bite? Kari. Kanze nako. Haraka. Tururu. Gendera kumana. Babantu nyine babyina. Filime bayise ngo iki? Abigail. Izina ubundi, izina ry'umukobwa. Umugabo azana afite za mbunda zimwe za ba sniper hejuru y'urugo. Arabanza afungura hano. Izi mbunda ni zimwe nziza. In position. Jendi muri position. Izina ry'iyo funibuka ko batanyishiye ariko rirasekeje. Kwereka umwana ya Jano. Nakana ko mu bakire duri imodoka bagafungurira. Kandi yuri shoferi apana bya bindi by'abashoferi binaha bamenyera abana bacu. Umwana ava ku ishuri umushoferi azamuyambira. Shoferi yarakingura umuryango umwana akinjira nka mabo. Dasani. Ohana ari mu mafaranga. Kabona kari ibwami. Apana bwa buntu bw'ubuzu mubamo nako tubamo. Front door is clear. Umuryango w'imbere ni sawa. Twagezemo indani. Umukobwa inzugi ari kuzifungurira ku mashini. A1. Umukobwa zino za nzugi nyine bisaba ko bazihakinga ugashyiramo ama password ukazikingura. Hari abinjiye mu nzu. Ibifiri. Bamaze kwinjira mu nzu. Yeah, that's what I thought. Okay, kagume moro nibyo natekerezaga. Umukobwa yarategeye gusera tukuki mutatubwiye ko tuje gushimuta umwana. Bite. That's good. Byari byiza. Kana kari kuri telefone. Umwana barashimuta. Cyane kimujomba kereye. Cyane kimujomba kereye. Mumfashe kana bagafunga umunwa. Wa bice bikigiye ukubita umwana wa kiguryi wikubita umwana. Kubita umwana kirigiye ukubita umwana urupfunsi. Umwana bajombye kereyo. Bamukubise igishinge kimusinziriza. Kana ko mu bakire. Bana kubera bakire mukunda abana banyu. Fuck, that's not part of the plan. Ibi ntabwo byari mu mupango. Hari abandi bantu binjiye. Hari abandi bantu ngo binjiye. Ntabwo byabiri mu mupango bari basika kana kari buze kuba ari konyine. Hari imodoka yise yinjira Barabas. Barabas. Kana bagapakiye mu gikapu. Barafunga. Igikapu baraterura. Hari imodoka yinjira. Should I take the shot? Barase. We'll be out in 9. Oya wibarasa tugiye gusohoka amasegonda 10 batarinjira. Amasegonda 10 no bagomba kuba bamaze mu 9 bagomba kuba bamaze gusohoka. Barabakinjira amasegonda 9 duca ku muryango w'inyuma. Baparikana amarembo ari ikintu. Sinzi nimba ari amatara bakirije nimba ari amatara cyari kigeze ngo bayatse. Rebe bahita bicomeka mu kimodoka cy'igitagisi bahita bimanukira. Yeah. All right, kids. Sabana bato. Woods yet? Ntabwo turasohoka mu ishyamba. City. Tugomba kubanza tukagera mu mujyi. Ni amazu yubatse mu mashyamba y'ingagari baritaruye societe ngo bajye guhumeka umwuka mwiza mutabacura umwuka. Okay. Take a left down the alley. Umva imbere hari kamera dukati ibumoso. Babagenda banareba kamera z'abapolisi cyangwa se za leta ziri mu mihanda. Nazo bazikwepa kugira ngo batazana. Banyumvishe nakumvishije. Tutagiye se umusore. Nako mukunda abana banyu se mu bito. Buri muntu yamutwaye akakubwira ati mpa amafaranga rwose urayatanga. Mu bindi bito. Umugabo uhari. Yeah. Hello. Jizakan. I go by Lambert. Jebanyita izina Lambert. Highly recommended. Mwese mwajano babantu myoko muri abahanga. They're paying off. None akazi kanyu ndabona muri gukora neza. Sweet treatment. Urote neza umwana. Know the rules. Mategeko murayazi. Real name. Nakubwirana amazina yanyu cyangwa akazi mwahoze mukora. To a minimum. Bega mugerageze mwirinde bishoboka. Our job. Akazi mufitana no gucunga uyu mwana amasaha 28. Now you ngubu mugiye kumubera abayaye. Muramushimuse mugiye kugumana no amasaha 28. This one. So she only hears one. Umuntu wenyine urubuze kwita kuri umwana w'umukobwa n'uyu mukobwa uri bujye kumureba aho umwana ari kugira ngo umwana atabona abantu benshi ntabe comfortable. Who's the girl? You don't need to know. Akana menya afite akana ariko akajya gushimuta abana babandi ngabo nibitunga umwana we. Hey! And the girl isolated.
Anything else I can do for you? uriya mwana w'umukobwa aguma ari wenyine ajya kurebwa n'uyu mukobwa umwe gusa. How come we can't use our real name? Kuki udashaka ko dukoresha amazina yacu? Fuck's get caught, you can't rat out. Turahamagarana gute kugira ngo umwe bamufashe atabasha kuba yavuga ngo nari ndi kumwe na runaka. You want names? Mukeneye amazina mwitana? Frank, wewe wise Frank, Dean, wewe wise Dean, Sammy, wewe wise Sammy, Peter, Joey. Damn. This man got his finger on the pulse of pop culture. Yatabatangiye yabise amazina babakoresha. Washa tukanywa inzoga. Kid soon. Oya ngenda ajya kure umwana mukanya nta nzoga nshaka. No party poopers allowed anyway. Hano nta kirori ngo bashaka ko tuhakorera. They think that this girl's father is. Sometimes. Akana gashobora kuba ari ako mu bakire cyane. Papa akari nk'umunyemiliyari mu bintu bya IT. Don't get a house like that without being into some shit. Iriya nzu ntago wayitunga twakwemo umwana. Udacuruza imbunda cyangwa udacuruza abantu. Joey. Papa uriya mwana ni umunyabyaha. Who you think he is? Wowe ko papa uriya mwana ari nde? Dad, Tom Hanks. Ntekereza ko papa uriya mwana ari Tom Hanks, ni umukinnyi w'amafilime. Let me get a piece of that can. Wamaye kuri bombos. Uzagura yawe. You too. Akita kimuto. Grew up with a bunch of brothers and Meze nk'umukobwa wakuranye n'abasaza bawe benshi na bashiki bawe benshi ku buryo ariyo mpamvu. people. Really? Udashaka guhakeye abantu bagusaba. You like a nanny or babysitter looking after that kid. Akazi wari usanzwe ukora mu buzima busanzwe ukaba wari usanzwe uri nk'umuyayu urera abana. Here's a bag, man. Bareba ibihungu turi kumwe ati dore bya binkwatari kandi batari babonanye barabibatoza kubireba. Where am I? Ndi hehe? Where are you? Urinde kakana bashimuse. Can't tell you that. Wankweho bino bintu ku maso biri kunzirika cyane. Yarabanza yishe isura ye. Akana nagakoro n'ibintu byo ku maso babwiye umukobwa kari wenyine wemerewe kwinjira muri iki cyumba akaza kureba umwana. Banje guhisha isura kino cyana batazamurekura. Uyu mwana ahagaze $50,000 iwabo nizo bari butange $1. Do you know who my father is? Papa wanjye uzi uwo ari we? We don't want to know. So, Ntabwo dushaka kumumenya maze. are you hungry? Urashonje? Give me something to. Uzanira ikintu urye. Are you gonna hurt me? Muraza kumbabaza. No. Kana gafite ubwoya. If you behave and Witwara neza ugakora icyo tukubwiye. and if your dad gives us money, you'll be fine. Kandi so akaduha amafaranga uramera neza. Here to keep you safe. Ariko mu gihe tutarabona yacu tugiye kuba tukurinze umeze neza. Can you promise me you're Uransezeranya not gonna let anybody hurt ko me? nta muntu n'umwe uri buze gutuma mbabaza. One better. Akora uko nshoboye. Naje kumusezeranya. Keep promise. Ku bintu bigiye kubabaho pe. Niyo magambo umwana yababwiye atumba bare ku bintu bigiye kubabaho. Ni ibiki? Oh my God. Ni filime. Hano baracyari kwinywera amayoga. They have Norbert Business Group uruganda ruracyenga. Ewan, ngati igicupa cya United Gin ku munwa, icy'Amerikani ku munwa, bari kunywamo ni ibirori. Mbega nugushimuta umwana ariko kazi kari kagoye ubu gutegereza bakobiriza amafaranga yabo. Look. Kobwa kakwiye igitambaro ku maso. Don't fucking look. Cyane we windeba. Kandi ntabwo ugomba kugaragariza isura y'umuntu mwashimuse ukaragenda akabibwira polisi. Fucking lie to me. Don't lie to me. Wacyane mbonye isura. Ayo mbonye. Maso yanjye afite ireba. For my eyes, it's a simple. Ibara ry'amaso yanjye ni iri. See your face! Ntabwo isura yawe nayibonye. Ntayo nabonye. Who the fuck is your father? Iso ninde? Joey said you didn't want to know. Well, fuck Joe. Papa wanjye ni Lazar? Christophe Lazar. Umugabo yarikanze. The fuck did you say? Uvuze ngo iki? Papa w'umwana ngo bamwita Christophe Lazar. Yari bwiye uriya mugabo waza ari umupolisi umugabo arikanga. Papa w'uyu mwana ngo yitwa Christophe Lazar. Uyu yaje atarwiyambitse. Ahita apakira ibye. What's going on? Ibice bijya mbere. I'm leaving. Genda giye. What? You Wiki. You cut up my share, Harvey. Amafaranga mwari kuzama muyagabane ngenda giye karo kazi nkavuyemo. Amenye papa w'umwana ukuntu yitwa. What happened? Bigenze bite? You can't just leave without. Ntabwo wadusiga gutya. On. What's going on? Ibice bijya mbere. Mister, we are fucked. That little girl is Christophe Lazar. Uriya mwana papa we ni Christophe Lazar. Who's Christophe? Christophe Lazar ninde sumva kaguri? Lazar? Lazar ninde? That's an urban legend. Bya bintu bajya bavuga bimeze nk'imigani se ngo habaho umuntu udasanzwe. Fucking urban legend. Ntabwo ari bya bintu by'imigani. Real. Papa uriya mwana abaho n'umuntu wa nyawo. Knows him. Nta muntu ujya umumenyera. Ubwami bwe ni bunini cyane. Us. He controls a lot more than just crime. Umva. Is Lambert fucking insane? Papa uriya mwana w'umukobwa bivugwa ko ari uyobora ubwami bwose bumeze nk'ibyaha bikorerwa muri Amerika. Just like, Bagize ubwoba. like give her back and say sorry. Uriya mwana rero tumusubize papa we dusabe imbabazi. Here's your daughter, Mr. fucking Antichrist. Twese turagenda tumubwire ngo akira umwana wawe nyakuba Antikristo. Papa uriya mwana ngo bamwita Antikristo. Yeah. Bucece. Kobwa yakomeje gukata hano. Ari gukata. Ako nta kintu numvishe. Yambonye itamubwira ati simplify.
I thought I heard someone out here. nari numvishe umuntu hano. Not as stealthy as I thought. You want to come in? Shaka kwinjira. I sort of have this reputation of being a professional. Njye bundi ndi umunyamwuga mu kazi kose nkora. So. Yeah. It's Dean. I'm sorry. Yeah. Just was trying to prank you. I'm sorry. Nashaka kugukanga bisanzwe yari prank. Listen, I saw the way you was looking at me earlier and I thought we could just like... Kare nabonye ukuntu twarebanaga mbona njye nawe twahuza vibe. Buri umwe yasinziranye igicupa cyakoze inzoga zikora umuti. Kiramutuka asinziriye. Rebe. Bahuriye hano bose. Kirangije kigufatira marikeri, maka. Kiza kumushushanya ku isura. Rebe ikigoryi. Ni gengi irana ariko nta gengwa iburamo inzanga. N'agatkuru bashinze hano agatsinda kishyirira itabi wana baginga baranywa icupa rimwe bagasinzi. Naho nge ndacyari wese gikuta ubona ko ari ibintu byawushanyijwe kera. Iyi zirana ibyo ni yabyitaho. Tutururutu tutururutu. Imbeba. Yeah. Scared the shit out. Tarajya kure hari icyakuruye kirakurubana. Mumfashe nimbarinda umuko kaza kureba kiriya kigoryi mu kanya cyampura kinze. Kugera hano turashize. You little shit! Aramutuka. Geza hano mutkumugwa mu biganza. Turashize. Mutkumugwa mu biganza. You think I could do that? Uracheka nacu umuntu umutwe. Be honest, what does that look like to you? Urabona binari nk'ibiki? Some wild animal ripped him up. Wagira ngo n'urunyamaswa runini umukasi umutwe rumushwanyaguje. No. Ntago ari umupanga, ntago ari ikintu nk'urunyamaswa rumushwanyaguje. Yeah. Oh, fuck. Why are you all like... Kumbona mwese mwikanze se mwikanze. There's stories about Lazar's hitman. Ni inkuru zivuga ku bicanyi ba Christophe Lazare papa uriya mwana. I heard a story once. Inkuru yanigeze kuyumva. Lazar's top guys got pinched a few years ago. Ngo bamwe mu basore ba Lazare bigeze gufatwa na FBI. Trial they were all hauled up. Buri buke ngo bajyane mu rukiko. Babajyana muri hoteli bayirindisha abapolisi barinda abasirikare buriya papa uriya mwana. Abo basore bashaka kumuvamo. All their bodies are ripped apart. Bukiye mu gitondo ngo basanga imirambo y'abo basirikare cyangwa se abapampe b'uwo mugabo. Bacizwe imitwe bashwanyaguritse. Niyo sinyatire ye. Bega niyo rogo ye. Ni inyamaswa. Papa uriya mwana w'umukobwa ngo afite abasore bamukorera rumva akora mu isi y'abagizi ba nabi. Ngo bamwe mu basore ngo bigeze kubafata ngo barabafunga polisi buri bucyo bajyana mu rukiko ngo bajye gushinja papa uriya mwana w'umukobwa. Ngo barindisha abapolisi mu cyumba cya hoteli abapolisi benshi cyane. Ngo bukiye mu gitondo abapolisi ngo basanga nta mupolisi n'umwe wapfuye. Abantu bari barinze bose bashwanyaguritse imitwe yaciwe bose baciwemo ibice. Ngo niyo sinyatire y'uriya mugabo. Rickles. Arahunze. Akinguye hano. Umuryango wafunzwe. Umuryango urakinze naho guca hahari. What the fuck? Turashize ziribana. Zirifunga ku buryo umuntu nanahantu yaca. What the fuck is happening? Bigenze bite? I think that trying the door trigger. Hari mu gusunika urugi cyane bitumye n'amadirishya yifunga. This whole thing is a trap. Ibi byose byaragate ushana akaba ari kwica abantu. What the fuck? Yajanu. Kumwana w'umukobwa. To ask you something. Hari ikintu cyo kubaza. Has anyone besides me? Hari undi muntu utari nje? What the glass has been in here? Na wa mugabo wambaye rinete ugeze uzana? No. Oya nta wundi usibye wa mugabo wambaye rinete. Nta wundi. He works for my... Yambwiye ngakorera papa wanjye. He said his name was... Ndetse yambwiye ngo amazina ye bamwita Valdez. Christophe Valdez bivuze ngo papa w'umwana nagore Valdez. Valdez ni wa mugabo bakorana. I'll be right outside. Wa mugabo ukorana n'aba bakobwa barimo wambaye rinete. Menye ko ari Valdez umwana aramurabuye. Someone stole my fucking rifle. Hari umuntu wanyibiye yambunda. Frank is Valdez. Frank niwe Valdez. Hold the girl. Karakana niko kambwiye. That doesn't make any sense. Kandi kare yashatse guhunga ngo agende. Acyumva ibya Valdez. If he's Val, yagira ngo tumwizere. His boss, then why kidnap his kid? None se nimba akorera boss kuki yashimuta umwana we? Power play.
hari n'umutego Lambert yaduteze. Rips people apart. Mugenzi we bari bavuze ngo bagiye kwicana Frank aribaniye. Dore isura ukuntu ibaye y'umugabo nimba ari igiki kimushwanyaguje ukanye kandi nk'ako guhumbya igiki kimushwanyaguje. Umukobwa yarikanze. God, what the fuck? Nibiki? Where's Frank? Frank ari hehe? Uyavuyeyo? Joey, what's going on? Kuki bijya mbere? Why'd you do it? Kuki wabikoze? Do what? Nkora ibiki? Bring us here to kill us. Kuki watuzanye hano ngo utwice? Don't do it, Peter. Peter wibikora. Ahita mutunga imbunda. Talking about, but you don't sound Sinzi ibyo uvuga ariko. a little Miss Paranoid, so forgive the precaution. Babare ndabona wataye umutwe. Know what the fuck she's talking about? Uyu mukobwa muzi ibyo ari kuvuga. She thinks that you brought us here to kill Uyu her. mukobwa ari gucyaka ko watuzanye hano ngo utwice ariko. Uyu baramutabara. Just sorting something out. Genza bitari baso turi gushaka kumenya ibyo ari byo. I really prefer not. Shira imbunda hasi. What is he talking about? Aravuga ibiki? Frank. Rasa kiriya cyana cy'igikobwa. Kill me. I might be wrong, Frank. Joey, I'm scared. Get out of those cuffs. Iki cyana bigenze bite? Kikuyemo amapingu gute? Mama we! Jewe! Bashimusi vampire bahise barirasa mu mutwe. Bigenze bite? Bakarashe mu mutwe. Umwana yita kanguka isasu ntabwo ryica vampire. Igisebe cye cyita cyuma. Bashimusi vampire. Filime bayise Abigail. Rebe! Fire! Mukobwa arabwira Simon uri kumurinda. Umwana ni vampire. Baramukinga. I don't know anyone that could pull off a trick like that. Do you? I feel sick. This Valdez isn't in here. Kibura Valdez nawe uri hano. Well, is Valdez, you moron? Kano kana k'abakobwa niko Valdez kica abantu wakigoryo ntago ari papa wako turabibonye. Bajyaga bavuga ngo abantu ngo barapfa bagaba imirambo ishwanyagushwe. So we gotta get out of here. Tuve hano tugende. Be another way. Shaka indi nzira. All the other doors. Imiryango yose nayirebye. Please seal the locks, and these shutters are 2 inches thick. You think you can hack the locks? With what internet? I don't know. You can't do it manually? Nta kintu kimwe twakora. I don't have any equipment. You know, there's gotta be like a control room or something. Hano hantu hashobora kuba ari nka control room, ibi bintu byose bifungurirwamo cyangwa bifungirwamo. Vampires. Vampire muzizi iki? What are we talking about? Like an Anne Rice or True Blood? Nka True Blood, za Twilight y'amafilime twabonye. Vampires. Vampire wabonyeho iki? Blood. We really don't. Amavampire nywa amaraso. Other people into vampires. Iyi vampire iri undi muntu nawe ahinduka vampire. They can turn into bats and stuff. Cyangwa se ugahinduka agacuramo. Only make you do shit. They don't have a reflection. Not listening to this. Iyo vampire yarebye mu ndorerwamo ntabwo uyibona. Vampire bayica gute? Stake through the. Vampire ushobora gukoresha tungurusumu ukayica. Oh, you're fucking push. Cyangwa se ukayijomba umusaraba. Oh, that's. Cyangwa se ukayijomba igisongo mu gatuza ku mutima. The fucking morning. Tugeze saa 9 n'igice nawe ugihari. Hari ufite tungurusumu. Ari kubyinana n'umurambo udafite umutwe. Umwana ni vampire. Barumiwe. Umwana ari kubyina. Katurori. Tukavayo. Do. Cyana gifite imbaraga. Umwana urana afite imbaraga. Fata tungurusumu. Arazihumuriza arazishugunya ntago zica amavampire barababeshye. Do. Terura umwana. Cyana. Turashize. Umwana ku mugabo w'umusore afata imisaraba. Iyi misaraba ninde wabeshye ko yica amavampire? Amujomba umusaraba. Amujomba imisaraba. Nyagasani. Cyana. Uretse. Mu kaguru. Yesu Kristo. Baby. Oh, shit. Wait. Motherfucker! Why didn't she kill you? Fada. Kuki atabishe? I'm guessing none of those weapons worked. Za ntwaro zose mwajyanye nta n'imwe ikora. And she used the crucifix on me. Umuginga twajyanye umusaraba ngo tuzi ko amadayimoni atinya imisaraba akoresha umusaraba ajomba umuntu. Well, I have one thing we know does work. Hari ikintu kimwe dufite gikora.
itsinda ry'imbeba cyagiye wa mugabo ajya kugenda ari kuzenguruka bareba ikintu bakoresha bahanganye ni vampire y'umwana yo iza gufungura hano Sammy, your comms are cutting out. Sammy, itumanaho ryawe riri kwanga kuvuga. Uyemo. Nimba ari ibiki? Nimba ari ibiki? Yaguye mu mirambo. Yaguye mu mirambo hano hiciwe abantu benshi. Bivuze ngo iyi nzu isanze yicirwamo abantu. Yaguye mu mirambo. Nyagasani. Pisine yuzuye imirambo. Yaguye mu mirambo. Hano hantu hamaze kwicirwa abantu amagana n'amagana. Hamaze kwicirwa benshi. Dore vampire ry'umwana. Vampire ry'umwana. Ku mugabo. Urebe. Riparika hasi. Hasi. Parika hasi. Iyi filime. Vampire. Oh, what the fuck? Stay. Moritz. Vampire ry'umwana. Dore amafiyeri y'akavampire k'umwana. Abagabo bakuru bariruka. Uyu mugabo yaza ari umupolisi ariko vampire ry'umwana. Uyarwana n'urushinge. Dore agakuba ukuntu kamutura kari mu kirere karanaguruka we. Umukobwa aranaguruka we. Agendera no mu kirere. Ari uwaje arakanjama akaryamaho. Ni umusore arakaniga agafata amaboko. Filime. Ni umusore. Joey. Ntabwo nakomeza kugapeza we karakomeye. Umugabo ni umusore ariko ari gupezanya n'akana. Joey. Bebe. Yaraje akajomba urushinge. Wabicu. Mva kana gatukana. Mwese ndabakuraho imijyi umwana. Bigiye kungendekera bite? Vampire iramurumye. How do you feel? Urumva umeze ute? I feel like I got bit by a fucking vampire. Ndikumva nyine narumwe ni vampire. What the fuck is gonna happen? Niba iki bigiye kumbaho? What's gonna happen? Niba iki kigiye kumbaho? Yarumwe ni vampire. Ntago mbizi. Ufite kuvugana. Dore umwana. Please let me out. Munde kure nsohoke. I'm scared. Mfite ubwoba. Shit. You're really good at pretending to be a little girl. Ese koko uri umuhanga bigezeho kwigira nkaho uri akana gatonya kababaje. Experience. Ufite experience y'ibinyejana kano kana kamaze ibinyejana kabaho. And we'll let you go. Hey, what's gonna happen? Niki kiri buze kumbaho? Am I gonna turn into a vampire? Nanjye ndahinduka vampire. Maybe. Ahari. Oh my god. Mana yanjye. Oh my god. Mana yanjye. Maybe. Karavuze ngo maybe. Ma'am, whatever. Turakwita madamu, turakwita umwana, uyu mwana amaze ibinyejana byinshi abaho. We thought you were just a regular 12-year-old. Tuzi ko akana k'imyaka 12. Beat me and torture. Kandi kare wari ugiye kunkubita unote ze. Thought I was just a regular. Ubizi ko ndakana gasanzwe k'imyaka 12. Yeah, well, Nyine. like I say, we're very sorry. Tubabarire. We would never have taken you if we knew who your Iyo father. tumenya uwo papa wari ntabwo twari ugushimuta. For him, didn't you? Papa wanjye ariko waramukoreye sibyo? Waramukoreye. Haven't you wondered why I Ese ntabwo mwibaza impamvu mwese nabazanye hano? You brought us here? Niwe watuzanye hano? Christ? Yesu Kristo. There was never Nta mafaranga yari abirimo. I planned. Ni ngibi byose wabipanze ngo munshimute. Lambert, Ramberi wahaye akazi ngo munshimute ni umukozi wanjye. Talking about. don't you know Jesse? Ese ntabyo uzi Jesse azi n'amazina ye. Yanyayo yo mwiranga muntu umwe bari bayishaje. Did you just call me? Umamagaye ngo iki? Kaherney. Siba kwita Jessica Hanise. Career siphoning Watangiye akazi kawe ushaka amafaranga. parents' bank. Utangira kunyereza amafaranga y'ababyeyi bawe kuri konti zabo. Next, then private offshore. Utangira no kujya wiba n'abandi bantu bigenga bo hanze. Much bigger. Wumva wabaye umuntu munini ni umuhakanyi n'uhakinga abantu kwiba amafaranga kuri konti zabo. I can give it back. Nimba ari amafaranga yanyu nabibye nayabasubiza. Terrence McQuarrie. Yibye amafaranga ya papa w'uyu mwana. Terence Lacroix. Montreal. Ukomoka muri Canada Montreal. Did it bore you?
snapping ese ntabwo urambiwe kujya uvuna amajosi y'abantu ngo wishyurwe palms from your colleagues? bitewe n'uko nawe ukiga segonderi wanyuzurwaga. Is that why you stole from your crew, who just happened to be a tiny subsidiary? waje kubibanda ukorera mu itsinda ry'ibisamba mbona agengeye ku mufunguzo n'umwana bice ngiye andike nibereho wakigoryiwe nawe ntago yakubabarira. We have her, Peter. Peter turamufite arafunze Peter for our lives. ushaka no kumutanga bakatureka. Joey was right. Joey yavuze ukuri. How many of you I killed abantu bose nakwica doesn't love me. papa wanjye naga nkunda. Oh, fuck. Za kwicara hano. The offer still stands, Frank. Frank, Open the door and I'll let you keep all. amahirwe nabaye haracyahari ukinguye n'umuryango nabareka nakubabarira. I'm serious. kandi akomeje. Full to us. Why don't you tell me ariko kuki utambwira how to get the fuck out of here? uburyo umuntu yasohoka hano ubundi nkabitekerezo nimba ngufunguza. Do you just leave? No! Mama we! No! Tu! Uyu mwana akunda gukina n'ibiryo bye. Ibiryo bye ni aba bantu. Mbere yuko bicara banza gakina nabo kugira ngo bimufashe gutamporeza. Turashize. Yaje yiruka. Hey! Uyamenano! Amenani izuba ryamaze kwaka hanze. Izuba ryahise rica akaboko k'ivampire. Ubundi izuba ni vampire ukumenya wagwana. Izuba ryakubise ukaboko k'ivampire akaboko kahita gacika. Kaboko kahita gacika. Bwabakereyeho. Inzi ifite ukuntu ifunze idanangiye ku buryo akaboko kahita izuba baje guhagarara mu zuba. Hano ntago yadukoraho turi mu zuba. Uyazana akaboko ashyiremo mu zuba arebe nimba ritamutwika nawe wibuke yabaye vampire. Oh! Ntabwo nabaye vampire. Yarazi ko no yahindutse vampire kubera ryamurumye. Ewa. Yarazi ko yabaye vampire. You're looking for some light reading, Frank? Shut the fuck. Uri gushaka igitabo cyo gusoma. Ziba. Bamubwiye ngo hano ngo hari igitabo ngo ushobora gukoraho ngo inzugi zigafunguka. Ibyo ari guhiga. And then there were none. Zano. Oh, you run out of candy? Bombo zagushiranye. Abanyabiyobyabwenge batabonye bombo kandi bari kugerageza kubivaho. Bibari ibibazo. I'm scared. Mfite ubwoba. Vampire ridashobora no gupfa bariciye akaboko mu kanya. True. Karamera. What she said about your son. Ibyo yavuze ko umwana w'umuhungu nibyo. You left Cyangwa him. ubona wagira ngo ni ninjoro. Nothing. Stay alert. She's toying with us. Bivuze ngo nawe ni vampire. Abaye vampire. Mama we! Igisebe yari afite kirikije. Abigail yatangiye kumuvugira amatwi ati Jessica, ubu wabaye uwanjye. Wabaye uwanjye atakumuntu. Umukobwa yindutse vampire. Bashatse gukira vuba. Bashatse gukira vuba. Oh, Bana bari gushaka gukira kurusha. don't worry. Hindukiye Go! Go! Arariwe. Arariwe. Turashize. Arariwe. Nakakana menya DC. Kera katarabi vampire kakoraga akazi nk'abakatiti Brown babyina. Na babin. Do. Here. Wino hano. Fine. Sawa. Haraka. Kugera hano baje guhagarara mu zuba. Ibeshye se. Hagaze mu zuba. Get this room. Cyumba ndacyanga kuva kera. They turned me in here. Papa wanjye nano yampinduriye. Painful memories. Yo yangiriye vampire. Kagiye kuvayo. Yakamuritse iparato. Hari ukuntu iparato irebesha ku zuba cyangwa ikirahure. Izuba rigakora reflection rita rijya ahantu ryohereje. Yakamuritse izuba. Izuba ni vampire ubundi ubukoze umuti.
Kobwa ni umuhanga cyane, yakamuritse izuba karashwanyagurika. Now what do we do about the real fucking problem? Ikibazo rero cyanyacyo turagikorera iki? Wait, you don't want to have a drink with ya majwi yabo kari byo bavugaga. Fuck you, backstabbing. Wanyana imbwa yatugambaniye nawe ni vampire. No shit, Frank. What the fuck is happening, motherfucker? Nibi kibiri kubera hano. I'm back here to offer you a deal. Bagaro no kugira ngo twumvikane. Ayita niguyo. I wasn't talking to you. Ntagari we ndi kubugisha. Ntagari we nabwiraga. Ngo mbazanye no kugira ngo twongere twumvikane. You fucking sent me up. Wangambani. Abigail turned me 2 years ago. Ashize imyaka 2 Abigail yaminduye vampire. You in New York. She came for me and threatened my family. Yarajanira ubwo bakona family yanjye buyice. Is bring her father's Icyo nkora abanzi ba papa we n'injye bamuzanira no kugira ngo abarye. little hunting. Ubundi akabakina na ya mikino yo kubahiga uyu n'umukozi w'uriya mwana w'umukobwa. What's your fucking... Nabirambiwe kumukorera. Die here. Or you can help me kill. Murapfira hano cyamumfasha twice karakana kitwa Abigail kuko gakoresha no mugabo buri gihe ni ukazanira abantu bo kwica. Uyu mugabo yabirambiwe. Mumfashe twice Abigail. You need a little upgrade. I'm not gonna become a fucking puppet like Sammy. Fuck no. No. You'd be just like... Nduma mbi vampire y'umukire. Yaramurumye. Yeah, na mukanyura bayi vampire tugiye mu kazi. Nawe rijya ku maraso yanjye. Drink, and you'll be one of us. Wa ku maraso uraba umwe muri twe. Frank ahita yicuye. Ahita yicuye. Frank yishuye. Arakaniga. Arakarya. Arakarya. Ibyo bita ngo nukurya umwana. Umugabo yariye umwana. Yariye umwana. Wita kandani inzugi arazifungura. Inzugi arazifungura. Kure ikintu. Ahita cishene. Ahita cishene kugenda nyerera mu maraso. Uyu yariye umwana. Yariye umwana. Yariye umwana. Ajugunya Abigail hariya. Bana harimo n'umunyu mwinshi. Uyu usanzwe urya umunyu urusenda vampire yikuriye shaft ukuntu yorohereza. Yaje kurwana n'umuryango bongeye barawufunga. Yo. I fucking hate ballet. Nanga abantu babyina biriya bintu byina ngo bya ballet dukunda nka bimwe nagahakurya. Nagahakurya. It's a little late to be a good mom. Ubu ngo bigiye cyakurenganye cyo kuba umubyeyi mwiza rega. Fucking junkie. Wa mujanki we. Gotta fucking kill you, Frank. Ngiye kukwica Frank. Naga umukobwa hakurya umukobwa ari kumubwira ngo agiye kumwica. Oh yeah. Umugabo afite ibibaraga. Agiye kugwara uwa musami. Ruwa musami. I'm too weak to take him alone. Ndumunyantege nke ku buryo namwica njyenyine. Then I'll let you go. Ngiye kuguhindura vampire ubundi umfashe tumwice. See your son again. Wongere ubone umwana wawe. Tumurwanye mumbari ntaga bubwenga agiye kumugira vampire. Ati ngiye ndagira ngo mumfashe tumwice ndakora. Uyu nawe ngo bamuteranire. Baramuteranira. Barateranira umuntu. Do. Mukobwa hakurya. Araka. Abigail. Yeah. Kigabo kirakaniga. Icyo gifite imbaraga kana kikavuna ijosi. Kivuna ijosi. Uretse wowe. Arongera arya umwana. Ikintu cy'ikigabo cyariye akana. Si wansezeranije se. Kiriye umwana. Get the fuck up. Noneho haguruka. Yabaye igipupe cy'uyu mugabo. Uyu mugabo igiswati nzakugira igipupe cyanjye. Frank says kill the girl. Frank aravuze ngo genda wicure ya mukobwa. Yeah. Kana kamwitendekaho.
karamuruma. You could just make her your puppet. Wacheka ko wamugira igipupe cyawe. Nakana. Bimenye atarahinduka neza kuko nta kabara gafite. Yakuye uruntu rw'urusongo ashyira mu kanwa. Vampire turika bumini. Vampire ubundi riturika nk'igisasu. Kobwa nawe amaze kurumwa. Doramara zingaro. Buriya umuntu agira amara maremare shahu manini. Buriya mu nda yawe amara nuko aba yizingazinze ariko ni maremare ku buryo bayarambuye wakubinuka bati ibintu biba muri nge. Urakoze kana karamu. Dora kagabo kinjiye ukuntu kameze. Lazal I've gone by many names. Jabundi nitwa amazina menshi. Countless. Bitewe n'imyaka myinshi nagiye mara kuri iyi si. Ni papa w'agakobwa. Papa wimukoraho. Amaraso yawe ari kumumurira. Papa arekeraho. Yatabaye ubuzima bwanjye. Abigail uyu mukobwa yatabaye ubuzima bwe. She was here when you were. Uyu mukobwa yari ari hano ubwo utari uhari yahabaye. I came when you... Shagukira mu ijoro rimwe. Ararorosha nzongere kugerageza gukira mu ijoro rimwe. Yashimuse vampire. Baramubabariye hari ukuntu buri umuntu yigirira amahirwe kubera karakana kuva twatangiriye akabaye hafi n'uko karaka vampire. Hari ukuntu ibintu byagiye bihurirana birangira mushyiriyemo imiyaga ndetse umukobwa yafashe imodoka aricomokera. Gake gake gusa menye ko muri iyi si tubamo habamo n'amava. Yo. Sibyo ku Agasobanuyefilms.com nuko dutangiye filime yacu. Kode ni yindi wishyuraho 7 cyangwa ugafungura website Agasobanuyefilms.com itubonaho uburyo bwose bwo kwishyura aho waba uri hose ku isi. Bimeze bite? Kari kanze nako haraka. Tururu. Gendera kumana. Abantu nyine babyina. Filime bayise ngo iki? Abigail. Ni izina ubundi, izina ry'umukobwa. Umugabo azana afite za mbunda zimwe za ba sniper hejuru y'urugo. Arabanza afungura hano. Izi mbunda ni zimwe nziza. In position. Jendi muri position. Izina ry'iyofu nibuka ko batanyishiye ariko rirasekeje. Ubwo umwana ya Jano nakana ko mu bakire dore imodoka bagafungurira. Kandi yuri shoferi apana bya bindi by'abashoferi binaha bamenyera abana bacu. Umwana ava ku ishuri umushoferi aza muyambira. Shoferi yarakingura umuryango umwana akinjira nk'amabo. Dasani. Uhana ari mu mafaranga. Ukabona kari ibwami. Apana bwa buntu bw'ubuzu. Mubamo nako tubamo. Front door is clear. Umuryango w'imbere ni sawa. Twagezemo indani. Umukobwa inzugi ari kuzifungurira ku mashini. A1. Umukobwa zino ni za nzugi nyine bisaba ko bazihakinga ugashyiramo ama password ukazikingura. Hari abinjiye mu nzu. Ibifiri. Bamaze kwinjira mu nzu. Yeah, that's what I thought. Okay, kagume moro nibyo natekerezaga. Over there. Umukobwa yaratangiye gusera tukuki mutatubwiye ko tuje gushimuta umwana. Bite. That was good. Byari byiza. Kana kari kuri telefone. Mwana barashimuta. Cyana kimujomba kereye. Cyana kimujomba kereye. Mumfashe kana bagafunga umunwa. Wa bitche bikigiye ukubita umwana wa kiguryo wikubita umwana. Kubita umwana kirigiye ukubita umwana urupfunsi. Mwana bajombye kereyo. Bamukubise igishinge kimusinziriza. Kana ko mubakire. Bana kubera bakire mukunda abana banyu. Fuck, that's not part of the plan. Ibi ntabwo byari mu mupango. Hari abandi bantu binjiye. Hari abandi bantu ngo binjiye. Ntabwo byabiri mu mupango bari basika kana kari buze kuba ari konyine. Hari imodoka yise yinjira Barabas. Barabas. Kana bagapakiye mu gikapu. Barafunga. Igikapu baraterura. Hari imodoka yinjira. Should I take the shot? Barase. We'll be out in 9. Oya wibarasa tugiye gusohoka amasegonda 10 batarinjira.
masegonda 10 no bagomba kuba bamaze mu 9 bagomba kuba bamaze gusohoka bara bakinjira mu masegonda 9 duce ku muryango w'inyuma baparikana amarembo ari ikintu sinzi nimba ari amatara bakirije nimba ari amatara cyari kigeze ngo bayatse rebe bahita bicomeka mu kimodoka cy'igitagisi bahita bimanukira. Yeah. All right, kids. Sabana bato. Woods yet. Ntabwo turasohoka mu ishyamba. City. Tugomba kubanza tukagera mu mujyi. Yani amazu yubatse mu mashyamba y'ingagari baritaruye societe ngo bajye guhumeka umwuka mwiza mutabacura umwuka. Okay. Take a left on the Umva imbere hari kamera dukati ibumoso. Bagenda banareba kamera z'abapolisi cyangwa se za leta ziri mu mihanda. Nazo bazikwepa kugira ngo batazana. Banyumvishe nakumvishije. Tutagiye se umusore. Nako mukunda abana banyu se mu bito. Buri muntu yamutwaye akakubwira ati mpa amafaranga rwose urayata. Mu bindi bito. Umugabo uhari. Yeah. Hello. Jizakan. I go by Lambert. Jebanyita izina Lambert. Highly recommended. Mwese mwajano babantumye uko muri abahanga. They're paying off. None akazi kanyu ndabona muri gukora neza. Sweet dream. Urote neza umwana. Know the rules. Mategeko murayazi. Real name. Nakubwira amazina yanyu cyangwa akazi mwahoze mukora. To a minimum. Bega mugerageze mwirinde bishoboka. Our job. Akazi mufitana no gucunga uyu mwana amasaha 28. Now you ngubu mugiye kumubera abayaye. Muramushimuse mugiye kugumana amasaha 28. This one. So she only hears one. Umuntu wenyine uri buze kwita kuri umwana w'umukobwa n'uyu mukobwa uri bujye ujya kumureba aho umwana ari kugira ngo umwana atabona abantu benshi ntabe comfortable. Who's the girl? You don't need to know. Akana menya afite akana ariko akajya gushimuta abana babandi ngabona ibitunga umwana we. Hey! And the girl isolated. Anything else I can do for you? Uri mwana w'umukobwa aguma ari wenyine ajya kurebwa n'uyu mukobwa umwe gusa. How come we can't use our real name? Ucyo udashaka dukoresha amazina yacu. Fuck's get call, you can't red out. Turahamagara na gute? Kugira ngo umwe bamufashe atabasha kuba yavuga ngo nari ndi kumwe na runaka. You want names? Mukeneye amazina mwitana. Frank. Wewe wise Frank. Dean. Wewe wise Dean. Sammy. Wewe wise Sammy. Peter. Joey. Damn. This man got his finger on the pulse of pop culture. Yatabatangiye yabisa amazina babakoresha. Washe tukanywa inzoga. Kid soon. Oya ngenda ajya kure umwana mukanya nta nzoga nshaka. No party poopers allowed anyway. Ana nakirori ngo bashaka tuhakore. They seek that this girl's father is. Akana gashobora kuba arako mu bakire cyane papa akari nk'umunyemiliyari mu bintu bya IT. Get a house like that without being into some shit. Iriya nzu ntago wayitunga twakwe mu mwana. Udacuruza imbunda cyangwa udacuruza abantu. Joey. Papa ura mwana ni umunyabyaha. Who you think he is? Wowe ko papa ura mwana ari nde? Dad, Tom Hanks. Ntekereza ko papa ura mwana ari Tom Hanks mu mukinnyi w'amafilimi. Let me get a piece of that can. Wamaye kuri bombos. Uzaguri yawe. You too. Akita kimuto. Grew up with a bunch of brothers and Meze nk'umukobwa wakuranye n'abasaza bawe benshi n'abashiki bawe benshi ku buryo ariyo mpamvu. people. Really? Udashaka guhakeye abantu bagusaba. You like a nanny or babysitter looking after that kid. Akazi wari usanzwe ukora mu buzima busanzwe ukaba wari usanzwe uri nk'umuyayi urera abana. Here's the bag, man. Bareba ibihungu turi kumwe ati dore bya binywatabi kandi batari babonanye barabibatoza kubireba. Where am I? Ndi hehe? Where are you? Urinde kakana bashimuse. Can't tell you that. Byankweho bino bintu ku maso biri kunzirika cyane. Yarabanza yishe isura ye. Akana nagakoro n'ibintu byo ku maso babwiye umukobwa kare wenyine wemerewe kwinjira muri iki cyumba akaza kureba umwana. Abanje guhisha isura kino cyana batazamurekura. Uyu mwana ahagaze $50,000 iwabo nizo bari butange $1. Do you know who my father is? Papa wanjye uzi uwo ari we? We don't want to know. So, Ntabwo dushaka kumumenya maze. are you hungry? Urashonje? Bring you something to... Uzanira ikintu urye. Are you gonna hurt me? Muraza kumbabaza. No. Kana gafite ubwoya. If you behave and Witwara neza ugakora icyo tukubwiye. and if your dad gives us money, you'll be fine. Kandi so akaduha amafaranga uramera neza. Here to keep you safe. Ariko mu gihe tutarabona yacu tugiye kuba tukurinze umeze neza. Can you promise me Uransezeranya you're gonna let anybody hurt ko me? nta muntu n'umwe uri buze gutuma mbabaza. One better. Akora uko nshoboye. Naje kumusezeranya. Keep promise. Ku bintu bigiye kubabaho pe. Niyo magambo umwana yababwiye atumba bare ku bintu bigiye kubabaho. Ni ibiki? Oh my god. Ni filime. Hano baracyari kwinywera amayoga. Norbert Business Group Ruganda ruracyenga. Ewa, ngati igicupa cyayo United Gin ku munwa icy'Amerikani ku munwa bari kunywamo ni ibirori. Bega nugushimuta umwana ariko kazi kari kagoye umuntu gutegereza bakobiriza amafaranga yabo.
Look. Kobwa kakwiye igitambaro ku maso. Don't fucking look! Cyane we windeba. You see my... Kandi ntabwo ugomba kugaragariza isura y'umuntu mwashimuse ukaragenda akabibwira polisi. Fucking lie to me! Don't lie to me! Wacyane mbonye isura. Nayo mbonye. Maso yanjye afite ireba. For my eyes, it's a simple... Ibara ry'amaso yanjye niri. See your face! Ntabwo isura yawe nayibonye. Ntayo nabonye. Who the fuck is your father? Iso ninde? Joey said you didn't want to know. Well, fuck Joe! Papa wanjye ni Lazar. Christophe Lazar. Mugabo yarikanze. The fuck did you say? Uvuze nguki? Papa w'umwana ngo bamwita Christophe Lazar. Yari bwiye uriya mugabo wazara umupolisi umugabo arikanga. Papa w'uyu mwana ngo yitwa Christophe Lazar. Uyu yaje atarwiyambitse. Ahita apakira ibye. What's going on? Ibice bijya mbere. I'm leaving. Genda giye. What? You cut up my share, Harvey. Amafaranga mwari kuzama muyagabane ngenda giye karo kazi nkavuyemo. Amenye papa w'umwana ukuntu yitwa. What happened? Bigenze bite? You can't just leave without... Ntabwo wadusiga gutya. What's going on? Ibice bijya mbere. Is that we are fucked. That little girl is Christophe Lazar. Uriya mwana papa we ni Christophe Lazar. Who's Christophe? Christophe Lazar ninde sumva kaguri? Lazar? Lazar ninde? That's an urban legend. Bya bintu bajya bavuga bimeze nk'imigani se ngo habaho umuntu udasanzwe. Fucking urban legend. Ntabwo ari bya bintu by'imigani. Real. Papa uriya mwana abaho n'umuntu wa nyawo. Nta muntu ujya umumenyera. Ubwami bwe ni bunini cyane. Us. He controls a lot more than just crime. Umva. Is Lambert fucking insane? Papa uriya mwana w'umukobwa bivugwa ko ari uyobora ubwami bwose bumeze nk'ibyaha bikorerwa muri Amerika. Just like... I'll like give her back and say sorry. Uriya mwana rero tumusubize papa we dusabe imbabazi. Here's your daughter, Mr. fucking Antichrist. Ese turagenda tumubwire ngo akira umwana wawe nyakuba Antikristo. Papa uriya mwana ngo bamwita Antikristo. Yeah. Bucece. Kobwa yakomeje gukata hano. Ari gukata. Ako nta kintu numvishe. Yambonye tamubwira ati simplify. I thought I heard someone out here. Nari numvishe umuntu hano. Not as stealthy as I thought. You want to come in? Shaka kwinjira. I sort of have this reputation of being a professional. Je bundi ndi umunyamwuga mu kazi kose nkora. So Yeah. It's Dean. I'm sorry. Yeah. Just was trying to prank you. I'm sorry. Nashaka kugukanga bisanzwe yari prank. Listen, I saw the way you was looking at me earlier and I thought we could just like... Kare nabonye ukuntu twarebanaga mbona ngiye nawe twahuza vibe. N'uburu umwe yasinziranye igicupa cyakoze inzoga zikora umuti. Kiramutuka asinziriye. Urebe. Bahuriye hano bose. Kirangije kigufatira marikeri maka kiza kumushushanya ku isura. Urebe ikigoryi. Ni gengi rero ariko nta gengwa iburamo inzanga. Na gatkuru bashinze hano agatsinda kishyirira itabe wana baginga baramwe icupa rimwe bagasinzi. Naho ngiye ndacyari wese. Gikuta ubona ko ari ibintu byawushanyijwe kera. Iyi zirani ibyo niyabyitaho. Tuntururutu. Tuntururutu. Imbeba. Imbeba. Yeah. Scared the shit out. Tarajya kure. Hari icyakuruye. Kirakurubane. Mumfashe. Mumfashe. Nimbarinda umu kaza kureba kiriya kigoryi mu kanya cyampura kinze. Hey! Kugera hano. Turashize. You little shit! Aramutuka. Yeah. Geza hano. Mutkumugwa mu biganza. Mutkumugwa mu biga. Turashize. Mutkumugwa mu biga. You think I could do that? Uracheka nacu umuntu umutwe. Be honest, what does that look like to you? Urabona bene ari nk'ibiki? Some wild animal ripped him up. Wagira ngo n'urunyamaswa runini rumukasa umutwe rumushwanyaguje. No. Ntago ari umupanga, ntago ari ikintu nk'urunyamaswa rumushwanyaguje. Yeah. Fuck. Why are you all like... Kumbona mwese mwikanze se mwikanze. There's stories about Lazar's hitman. Ni inkuru zivuga ku bicanyi ba Christophe Lazar papa uriya mwana. I heard a story once. Inkuru yanigeze kuyumva. Lazar's top guys got pinched a few years ago. Ngo bamwe mu basore ba Lazar bigeze gufatwa na FBI. Trial they were all hauled up. Buri buke ngo bajyane mu rukiko. Babajyana muri hoteli. Hoteli bayirindisha abapolisi barinda abasirikare buriya papa uriya mwana. Abo basore bashaka kumuvamo. All their bodies are ripped apart. Bukiye mu gitondo ngo basanga imirambo y'abo abasirikare cyangwa se abapampe b'uwo mugabo. Decapitations. Bacize imitwe bashwanyaguritse.
Valdez. niyo sinyatire ye, mbega niyo rogo ye, ni inyamaswa. Papa uri mwana w'umukobwa ngo afite abasore bamukorera, rumva akora mu isi y'abagizi ba nabi. Ngo bamwe mu basore ngo bigeze kubafata ngo barabafunga, polisi buri bucyo bajyana mu rukiko ngo bajye gushinja papa uri mwana w'umukobwa. Ngo barindisha abapolisi mu cyumba cya hotel, abapolisi benshi cyane. Ngo bukiye mu gitondo abapolisi ngo basanga nta mupolisi n'umwe wapfuye. Ba bantu bari barinze bose bashwanyaguritse, imitwe yaciwe, bose baciwemo ibice. Ngo niyo sinyatire y'uriya mugabo. Rickles arahunze. Akinguye hano umuryango wafunzwe, umuryango urakinze naho guca hahari. What the fuck? Turashizuki zirifunga ku buryo umuntu n'ahantu yaca. What the fuck is happening? Bigenze bite? I think that trying the door trigger. Ahari mu gusunika urugi cyane bitumye n'amadirishya yifunga. This whole thing is a trap. Ibi byose byaragatewe, Jana akaba ari kwica abantu. What the fuck? Ya Jano. Ku mwana w'umukobwa. To ask you something. Hari ikintu cyo kubaza. Has anyone besides me? Hari undi muntu utari nge? What the glass has been in here? Na wa mugabo wambaye rinete ugeze uzana? No. Oya, nta wundi usibye wa mugabo wambaye rinete. Nta wundi. He works for my... Yambwiye ngakorera papa wanjye. He said his name was... Ndetse yambwiye ngo amazina ye bamwita Valdez. Christopher Valdez, bivuze ngo papa w'umwana nagore Valdez. Valdez ni wa mugabo bakorana. I'll be right outside. Ni wa mugabo ukorana n'aba bakobwa barimo wambaye rinete. Menye ko ari Valdez, umwana aramurabuye. Someone stole my fucking right. Hari umuntu wanyibiye yambunda. Frank is Valdez. Frank niwe Valdez. Hold the girl. Karakana niko kambwiye. That doesn't make any sense. Kandi kare yashatse guhunga ngo agende. Acyumva ibya Valdez. If he's Val, yagira ngo tumwizeye. his boss, then why kidnap his kid? None se nimba akorera boss kuki yashimuta umwana we? Power play. Hari n'umutego rambere yaduteze. Rips people apart. Mugenzi bari bavuze ngo bagiye kwicana, Frank aribaniye. Dori suru kuni bayi y'umugabo nimba ari igiki kimushwanyaguje. Mukanye kandi nkako guhumbya igiki kimushwanyaguje. Kobwa yarikanze. God, what the fuck? Nibiki? Where's Frank? Frank ari he? Uyavuyeyo? Joey, what's going on? Biki bijya mbe? Why'd you do it? Kuki wabikoze? Do what? Nkora ibiki? Bring us here to kill us. Kuki watuzanye hano ngo twice? Don't do it, Peter. Peter wibikora. Ahita mutunga imbunda. Talking about, but you don't sound Sinzi ibyo uvuga ariko. a little Miss Paranoid, so forgive the precaution. Babari ndabona wataye umutwe. Know what the fuck she's talking about? Uyu mukobwa muzi ibyo ari kuvuga. She thinks that you brought us here to kill Uyu him. mukobwa ari gucyaka ko watuzanye hano ngo twice. Ariko uyu baramutabara. Just sorting something out. Genza bitari bazo turi gushaka kumenya ibyo ari byo. Put it down. I really prefer not. Shira imbunda hasi. What is he talking about? Aravuga ibiki? Frank. Rasa kiriya cyana cy'igikobwa. Kill me. I might be wrong, Frank. Joey, I'm scared. Get out of those cuffs. Iki cyana bigenze bite? Kikwema amapingu gute? Mama we! Jawe! Bashimusi vampire bahise barirasa mu mutwe. She got me? Bigenze bite? Bakarashe mu mutwe. Umwana yita kanguka isasu ntabwo ryica vampire. Igisebe cye cyita cyuma. Bashimusi vampire. Filime bayise Abigail. Rebe! Fire! Mukobwa arabwira Simon uri kumurinda. Umwana ni vampire. Baramukinga. I don't know anyone that could pull off a trick like that. Do you? I feel sick. This Valdez isn't in here. Kibura Valdez na uri hano. Well, is Valdez, you moron? Kano kana k'abakobwa niko Valdez kica abantu wakigoryo ntabwo ari papa wako turabibonye. Bajyaga bavuga ngo abantu ngo barapfa bagaba imirambo ishwanyagushwe. We gotta get out of here. Tuve hano tugende. Be another way. Shaka indi nzira. All the other doors. Imiryango yose nayirebye. Please seal the locks, and these shutters are 2 inches thick. You think you can hack the locks? With what internet?
I don't know. You can't do it manually? Nta kintu kimwe twakora. I don't have any equipment. You know, there's got to be like a control room or something. Hano hanashobora kuba ari nka control room, ibintu byose bifungurirwamo cyangwa bifungirwamo. Vampires. Vampire muzizi. What are we talking about? Like an Anne Rice or True Blood? Nka True Blood, za Twilight y'ama filime twabonye. Okay. Vampire wabonye hiki. Blood. We're really don't. Vampire ngwa maraso. Other people into vampires. Iyi vampire y'undi muntu nawe ahinduka vampire. They can turn into bats and cyangwa se ugahinduka gacuramo. Only make you do shit. they don't have a reflection. Not listening to this. Yema vampire yarebye mu ndorerwamo ntago yibona. Vampire bayica gutya. Stake through the. Vampire ushobora gukoresha tungurusumu ukayica. Oh, you're fucking pretty. cyangwa se ukayijomba umusaraba. Oh, that's. Cyangwa se ukayijomba igisongo mu gatuza ku mutima. The fucking morning. Tugeze saa 9 n'ikiga nawe ugihari. Hari ufite tungurusumu. Byina. Ari kubyinana n'umurambo udafite umutwe. Mwana ni vampire. Hey! Barumiwe. Mwana ari kubyina. Katurori. Tukavayo. Do. Cyana gifite imbaraga. Mwana urana afite imbaraga. Fata tungurusumu. Arazihumuriza arazishugunya ntago zica amavampire barababeshyi. Hey! Do. Terura umwana. Cyana. Turashize. Hey! Umwana ku mugabo w'umusore afata imisaraba. Iyi misaraba ninde wabeshye ko yica amavampire? Amujomba umusaraba. Amujomba imisaraba. Hey! Yagasani. Cyana. Uretse. Je. Hey! Mu kaguru. Yesu Kristo. Baby. Oh, shit. Wait. Hey. Motherfucker! Why didn't she kill you? Fada. Kuki atabishe? I'm guessing none of those weapons worked. Za ntwaro zose mwajyanye nta nimwe ikora. And she used the crucifix on Umuginga twajyanye umusaraba ngo tuzi ko amadayimoni atinya imisaraba akoresha umusaraba ajomba umuntu. Well, I have one thing we know does work. Hari ikintu kimwe dufite gikora. Itsinda ry'imbeba cyagiye wa mugabo ajya kugenda. Ari kuzenguruka bari ikintu bakoresha. Bahanganye ni vampire y'umwana. Hey! Yo. Iza gufungura hano. Sammy, your comms are cutting out. Sami itumanaho ryawe riri kwanga kuvuga. Uyemo. Nimba ari ibiki. Yaguye mu mirambo hano hiciwe abantu benshi. Bivuze ngo iyi nzu isanze yicirwamo abantu. Yaguye mu mirambo. Yagasani. Pisine yuzuye imirambo. Yaguye mu mirambo. Hano hantu hamaze kwicirwa abantu amagana n'amagana. Hamaze kwicirwa benshi. Dore vampire ry'umwana. Ku mugabo. Urebe. Riparika hasi. Parika hasi. Iyi filime. Hey! Vampire! Oh, what the fuck? Stay! Muretse. Vampire ry'umwana. Dore amafiyeri y'akavampire k'umwana. Abagabo bakuru bariruka. Uyu mugabo yose ari umupolisi ariko vampire ry'umwana. Vampire uyarwana n'urushinge. Dore agakubukuruka kamutura kari mu kirere karanaguruka we. Umukobwa aranaguruka we. Agendera no mu kirere. Ari uwaje arakanjama akaryamaho. Ni umusore arakaniga agafata amaboko. Filime. Umusore. Joey. Ntabwo nakomeza kugapeza we karakomeye. Umugabo ni umusore ariko ari gupezanya n'akana. Joey. Rebe. Yaraje akajomba urushinge. Wabicu. Mva kana gatukana. Mwese ndabakuraho imiti y'umwana. Bigiye kungendekera bite? Vampire iramurumye. How do you feel? Urumva umeze ute? I
feel like I got bit by a fucking vampire. Ndikumva nyine narumwe ni vampire. What the fuck is gonna happen? Nibici bigiye kumbaho. What's gonna happen? Nibici kigiye kumbaho. Yarumwe ni vampire. Ntago mbizi. Ufite kuvugana. Dore umwana. Please let me out. Munde kure nsohoke. Scared. Tubwoba. Shit. You're really good at pretending to be a little girl. Ese koko uri umuhanga bigezaho kwigira nkaho uri akana gatonya kababaje. Experience. Ufite experience y'ibinyejana kano kana kamaze ibinyejana kabaho. And we'll let you go. No. Hey, what's gonna happen? Niki kiri buze kumbaho? Am I gonna turn into a vampire? Nanjye ndahinduka vampire. Maybe. Ahari. Oh my god. Mana yanjye. Oh my god. Mana yanjye. Maybe. Karavuze ngo maybe. Ma'am, whatever. Turakwita madamu, turakwita umwana, uyu mwana amaze ibinyejana byinshi abaho. We thought you were just a regular 12-year-old. Tuskura kana k'imyaka 12. Beat me and torture. Kandi kare warugiye kunkubita unoteze. Thought I was just a regular. Ubizi ko ndakana gasanzwe k'imyaka 12. Yeah, well, Nyine. like I say, we're very sorry. Tubabarire. We would never have taken you if we knew who your father. Tumenya uwo papa wari ntabwo twari ugushimuta. For him, didn't you? Papa wanjye ariko waramukoreye sibyo? Waramukoreye. Haven't you wondered why I Ese ntabwo mwibaza impamvu mwese nabazanye hano? You brought us here? Niwe watuzanye hano? Christ? Yesu Kristo. There was never Nta mafaranga yari abirimo. I planned. Ninjye ibi byose wabipanze ngo munshimute. Amber, Ramberi wabahaye akazi ngo munshimute ni umukozi wanjye. Talking about. don't you know, Jesse? Ese ntabyo uzi Jesse azi n'amazina ye. Yanyayo yo mwiranga muntu umwe bari bayishe. Did you just call me? Umamagaye ngo iki? Kaherney. Siba kwita Jessica hanise. Career siphoning Watangiye akazi kawe ushaka amafaranga. parents' bank. Utangira kunyereza amafaranga y'ababyeyi bawe kuri konti zabo. Next, then private offshore. Utangira no kujya wiba n'abandi bantu bigenga bo hanze. Much bigger. Wumva wabaye umuntu munini, ni umuhakanyi n'uhakinga abantu kayiba amafaranga kuri konti zabo. I can give it back. Nimba ari amafaranga yanyu nabibye nayabasubiza. Parents, look what. Yibye amafaranga ya papa w'uyu mwana. Talents la Croix. Montreal. Ukomoka muri Canada Montreal. Did it bore you? Snapping neck Ese ntabwo urambiwe kujya uvuna amajosi y'abantu ngo wishyurwe. palms from your colleague. Bitewe n'uko nawe ukiga segonderi wanyuzurwaga. Is that why you stole from your crew? Who just happened to be a tiny subsidiary? Waje kubibanda ukorera mu itsinda ry'ibisamba y'imbona ngengeye kumufunguzo n'umwana bice ngiye andike nibereho. Or you're as dead as a rat. Wakigoryiwe nawe ntago yakubabarira. We have her, Peter. Peter turamufite arafunze. Peter for our lives. Ushaka no kumutanga bakatureka. Joey was right. Joey yavuze ukuri. How many of you I kill Abantu bose nakwicara. doesn't love them. Papa wanjye naga nkunda. It's not. Oh fuck. Iza kwicara hano. The offer still stands, Frank. Frank. Open the door and I'll let you keep all. Amahirwe nabaye haracyahari ukinguye n'umuryango nabareka nakubabarira. I'm serious. Kandi akomeje. Full to us. Why don't you tell me Ako kuki utambwira how to get the fuck out of here? uburyo umuntu yasohoka hano ubundi nkabitekerezo nimba ngufunguza. Do you just leave me? No! Hey! Mama we! Do! Uyu mwana akunda gukina n'ibiryo bye. Ibiryo bye ni aba bantu. Mbere yuko bicara banza gakina nabo kugira ngo bimufashe gutamporeza. Turashize. Yaje yiruka. Hey! Uya menano! Amenani izuba ryamaze kwaka hanze. Izuba ryahise rica akaboko k'ivampire. Ubundi izuba ni vampire ukumenya wagwana. Izuba ryakubise ukaboko k'ivampire akaboko kahita gacika. Kaboko kahita gacika. Bwabakereyeho. Iyi nzu ifite ukuntu ifunze idanangiye ku buryo akaboko kahita izuba baje guhagarara mu zuba. Hano ntago yadukoraho turi mu zuba. Yazana akaboko ashyiremo mu zuba arebe nimba ritamutwika nawe wibuke yabaye vampire. Oh! Ntabwo nabaye vampire. Yarazi ko nawe yahindutse vampire kubera ryamurumye. Ewa. Yarazi ko yabaye vampire. You're looking for some light reading, Frank? Shut the fuck. Uri gushaka igitabo cyo gusoma. Ziba. Bamubwiye ngo hano ngo hari igitabo ngo ushobora gukoraho ngo inzugi zigafunguka. Ibyo ari guhiga. And then there were none. Zano. Oh, you run out of candy? Bombo zagushiranye. Abanyabiyobyabwenge iyo batabonye bombo kandi bari kugerageza kubivaho. Biba ari ibibazo. I'm scared.
ubwoba. Vampire ridashobora no gupfa bariciye akaboko mu kanya. True. Karamira. What she said about your son. Ibyo yavuze ko umwana w'umuhungu nibyo. Ntabwo ubona wagira ngo ni ninjoro. Nothing. Stay alert. She's toying with us. Bivuze ngo nawe ni vampire. Abaye vampire. Mama we! Igisebe yari afite kirikije. Abigail yatangiye kumuvugira mu matwi ati Jessica, ubu wabaye uwanjye. Wabaye uwanjye ataka umuntu. Umukobwa yindutse vampire. Bashatse gukira vuba. Bashatse gukira vuba. Bana bari gushaka gukira kurusha. Don't worry. Hindukiye Do! Arariwe.